Usumbut Menteri Rangba Bakmi Iki Kampo Ying Ba Preston Tensong Hakasi Palai Ulo Ong Baya Ka Jinglong Jingman Kasuk Kasan Hashalong Lala Bantela Kam Menta Bat Kam Dan Kam Ya Ka Sorkar Ben Penjari Ya Ka Curfew Mid Hadin Ki Kam Thambor Bejia Hakasi Balang Ubak Preston Ula Pentip Ru Baka Jing Pentut Ya Kelit Kawan Hasurok Shalong Guwahati Ru Kedai Kebala Banya Penben Hadin berpenyat yang kejingalang Bishar Kamar Chief Secretary, DGP, DC, bat SP ke East Khas Hills, ubah Preston layatu, ba Om Shim Nadan Shu kanu-kanu kejing jatat haduk kejan mit sengi palai. Halor kejing pekhang surok hajorabat bat khana para ke bajian adu ne ke step sengi palai, ubah Preston layatu ba baro artli kicila, kila tukla de kini kam, bat ki Menteri Rangba na baro arliang kila yakren, bat wan rapat ya kejinglong jingman ke bajai-jai. Usimbut Menteri Rangba olah pentip baka KSU kala kentat ya kejingkot ya keren ke sorkar haswa bakan penlong ya ke rali dah kaba pentip baka debu ek program bat kular ru iki board district kaba ajing bed baka rali kan long kaba jai-jai. Kajinjia kaba mendin kasngi kalong kajinjia kaba skosi batru kaba kta ya kaburom ya kaijot jong kajelame kala barok away. Balai nga ong kumta kade kadao kolong ba hadin ba ka district administration kila ai ya ka permission ya ka KSU bakin pelong ya kata ka rally ka ba kiru ki ai ka assurance ya ka district administration ba kanlong ka ba jajai ka ba ya bet ka ba ya renti ka ba nubdot kanu kanuru ka jingya bensau le ne ka jingya penhuri hurang ni tenrei ko mga opingan try kung mangilayo i ko mangilatip kamtam haki social media ki ba jiang i ba kitu kibrio ki ba ya join ya kata karali ki ba ya haki lenti ke seki surok ki dei penman ki ba deng de kamas batru ki ba i kumba kimut ban lej hier thama mdei ba ong ba ya rali i kumba kimut ban lej hier thama yano re yano hangno re hangno te ngiyo i sisai kata ki jingjia ba ki jingjia ki pas ngosi ki ba ki atak wat ia ki kali sorkar wat ia ki property sorkar bat kamtam ka bagi target ru ya ki kali asam te kitang shu i ki ni ki AS number plate ka ba mot ki persama data claim da pe claim da nyo claim da yo i wat ba don ki klum ki kena wat ba don ki kentei don ki ba pli ki ba wan yo ki wan hat ki ba shu ya lang baru nang ni siapo guardi te kalong ka ke jinjia ka ba ngosi te nakaliang jo ka sorkar ka bangakwa ban kren da ka ba syai nakaliang jongi nginnam ailat ya ki ba kum kini ki jinjia kin jia piang nang ne syakmat te ngakwa ban batai syai hang ne ba ka sorkar benta nila apply ru nila invoke ru ya kata kaan ka bengiong ka Megala Maintenance of Public Order Act 1947 bat kabani aben nakawi kapor sya kawe pat kapor hapo kajela Megala jungi namar ba yakani mentang aku abanya thuru bawat ka high court kala ai ya ka jingtho changi bangin submit ya ka affidavit ya ka action taken report bat khamtam kum mga onpi ki jinjia ki ba menin ha ka ba wat ki kali sorkar ki kali jong ki ba ka ba dei na po ka high court ru ka sya penjot ka sya penpra ha ki riu runar ha ki riu baman ki ba sim kabu ya ki ni ki aka bro ki jinjia ki ba jia menin kaski kumta ka ba nganga kerpat nakabenta kinong song snong ki bayat ki bayen ki bawan le sin na Guwahati sa Shillong ladi ki balik na Shillong sa Guwahati na kaliang jongi ka sorkar ngin pentikina ya kajing suk kajing singan jongki hakayat hakayeng hakaba menne kadon ru kajing kang kali kajing bobsha na kaliang ka Assam ki pajba na Assam ki kiro hadin bagi yo i ya ketu kajing le menin kaski kiro kiri ak ya kini da ka baki pensang kimsha iki kali ki bawan na Shillong na Meghalaya ban hiar si Guwahati lane ki kali ka banapur slaban kiu ki banapo Guwahati ban kiu siapo Shillong te ya kini adin ba baro arliang na kaliang joka sorkar chief secretary joka Meghalaya baru chief secretary joka Assam nang tai DGP joka Meghalaya ba DGP joka Assam kilai keren janman ka kenta ban resolve ya kan isu kaba menta dam katu kan epor lala ban penbit ban penbiang ban penbet kam don su kadu kadu kajing kang lani kajing penjot penpra ha kalentiat kaba de na Shillong sya Guwahati lani na Guwahati sya Shillong
dia kata kadai ka bang akwa ban petip dia lor jong kaniru baro angut kisiem UCM jong Megala jong iu Konrad Sangma badi Dr. Himanta Biswa Sarma kia long in touch kia kren iwe pat bat kaba kisim ru ya karai kolong kin tau chu ika committee hakaba uwe minister nang tin po Assam bat uwe nang ni uba kin sapen benar satang kandiat por ba kandon ganja joint committee kaba habdeng jong kamekla bat kasam kumnoban resolve ika ning issue ba kanumdon kanu kejikta hakayat kayen markidon kikali kumangopi ke bangi nang ni naslong namikla ngidon kam kerke laningi hapan yat panyen lengba kasam leni ka asam kadon kam maryat lengba jong kamekla tikata kadai ka ba na kalian ke kesurkan ngasim de kata kadai ka kubor ka banganga kerpat saisin pat ya kin nong sok snong jong jela ka jongi ba kids ko ba ban ngin ya trelang bat ke sorkar namarkani ka bangi ke kwa kolong ba kanumdon kanuno kahuri hura bat ru ba kan syong suk kan syong sngan hakayat kayen bat kamtam kinong puli ki school ki college lani kindon ru ki exam interview ki ba per ki ba ka government lani ka district administration lani ka MPSC la si ka fix na benta kini ki exam thungkam ki ba per bakanum kta nang ni syakaman ya kataru ngong pi hakikan dia sngi chief minister ula I direction leng ba jong deputy commissioner Shillong ban reach out lani dari city ban pa saki da kamentakan discussion ten rei ko ngong pi na kaliang joki ki om ngin mi kenu na marngil ada fix ka program ten rei ya kata ko ngong pi mdei bangi na ko men ngim kwa bani kenu ke jingkang ko mong ke play ten rei kamut pat ban ong ba abangi i kumne ki issue ban su ong no bangila bangin let lut no yiki we kuai pat ki kam namar ngi yabun kam don kapor ka bangin penbait ba kapor ka babyang bangin yikendu na kamtaban ya syong haka table bangin kren bangin pensyai ka ya ki issues baro kawe haden kawe pat ya kata ngilale bat kabaar kabang akwa ban kren na kabasyai ni na kasorkar baro sikata bat ngin yai beteng ru ya kani ban nakapor sikapor ka jingkang jongi ka play barobor na kamenta ka jinga kren tamba ngin namla sya lada don kum kini ki jat jingjia kum makajia menen lano lanuru yanu ngin namailat ba kan don ka law and order ka bakum balajia menen bakan yajia nang lesya